n'wana wa mina se homuka sweswi u ri yini ka valandzeri na vayingiseli va wehe va byele leswaku se a wu ri kwini se ku endleka yini hi endla yini sweswi Right, Nkensini. Tolo a ni ri kwala eGagasini kwala eThekwini nto ku nandzika ngopfu ni fambe na tindhawu tin'wanyana ta ku a ni nga ti tivi na le ka siku ra namuntlha a na ha ri tweni ka ku nandzika kahle ndhawu leyi loko u kula ku nyanganyeriwa a ku heli hi ku na swilo swo tala a swi heleli so ka siku ra namuntlha se hi amuka ni tlhelela Joburg a ni amuka hi Phalaborwa ni ya Joburg la ni tshamaka kona sweswi full time yes u munhu wa Gauteng va ku langutisela lava majeje so okay okay all right baka hina we said ku Mantsakosi mu supporteni more just now hi ri kwala Thekwini I reach how many followers ngetele ngaku hi 5k then to how many on TikTok on ne TikTok, yes. TikTok sweswinyana ni le ka a million likes. What? Yes. Okay. Ngene ka million likes and I think kuba ntela aThekwini swilo swi ve swi cinca Okay. vanhu va kha va vona ku Mantsakosi se xi le ka level yin'wanyana Mantsakosi is there now the queen ya Marabenta I take over officially we tamfaka xidlodlo xa yena mara sweswinyana mulandzeleli munhu hi langusele ti likes tingaki 10 varini so road to 10 million likes 10 million likes yes we are going there definitely with the help of these people lava hi rhandzaka swonghasi va rhandzaka Mantsakosi na music wa yena swi ta fikelela a hi va byeli leswaku hi ya kaya hi ya Gauteng hi ya Joburg la se hi tshamaka kona ya kona Joburg ya kona salani kahle van'wana va le Thekwini hi khense swinene ku hostiwa hi n'wina Tolo and then from there hi ri ka n'wina Magaza Matsonga Machangani na vanhu lavan'wana hinkwavo supportani Mantsakosi boom Gaza Nation